आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी आहानबदा मरुइबा पाउ संसद की निंगथम मिफम ngasi हौरे निमित 23 चाथागदबा मिफम असिदा पुन्ना सिटिंग 18 लेगनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दा खननेनखिबा अदुना इथिल ओइरगा संसद की चना कांगलोन ngakna चटपिनबा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाना मेंबर सिंग दा अपील तौरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi न्यू दिल्ली की भारत मंडपम दा ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हौदोकलगनी अमसुंग महाराष्ट्र दा बीजेपी ना लुचिंगबा महायुति कांगबुना विधानसभा मिखलदा चावना माई पाक्रबा मतुंग सरकार सेनबा थौरांग तौरे झारखंड दा हेमंत सोरेन ना लुचिंगबा अनौबा सरकार अमा था असकी कुनिपान दा वासक लौरगनी संसद की निंगथम मिफम ngasi हौरे निमित 23 चाथागदबा मिफम असिदा पुन्ना सिटिंग 18 लेगनी अदुम ओइनमक हयेंग नवेंबर 23 असिदी संविधान नुमित ओइबना संसद की मिफम लेरोय संविधान नुमित पालन की मपुंग ओइबा थौरम संविधान सदन की सेंट्रल हॉल दा पांगथोकनी हॉल असिदा लिसिंग अमगा समापन निफोमापन की नवेंबर 23 ता संविधान चनबा हौखिबनी आकाशवाणी पाउमिन हाई निमित 23 चाथागदबा मिफम असि मथंग थागी 10 फाव चाथागनी मिफम असिदा पुन्ना बिल 13 पुथोक्तुना पास तौनबा होतनगनी बिल सिंग अदुगी मनुंगदा भारतीय बायुयान विधायक लिसिंग अनि कुनमरी द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुनमरी द रेलवेज अमेंडमेंट बिल द वाकअप अमेंडमेंट बिल अमसुंग इंडियन पोर्ट बिल लिसिंग अनि कुनमरी यावरी मिफम असिना सेनबा चाही लिसिंग अनि कुनमरी कुनमंगागी सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पुथोक्तुना खनगनी संसद की सभा अनिमकी मिफम निंगथिना चथबा यानबा ngarang सरकारना न्यू दिल्ली दा राजनीति दल पुनमकी मिफम पांगथोखे मिफम अदु लोइरबा तुंगदा पाउमिसिंगदा वा ngangbada पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना हाई सरकारना संसद की निंगथम मिफम असिदा वाफम खुदिमक खननबा सेम सादुना लई मिफम असिदा लोकसभा अमसुंग राज्य सभा अनिमक थबक निंगथिना तौबा ngamhanaba hotnabada mateng pangbinaba श्री रिजिजुना विरोधी दलसिंगदा अपील तौरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दा खननेनखिबा अदुना इथिल ओइरगा सभादा संसद की चना कांगलोन ngakna चटपिनबा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाना मेंबर सिंगदा अपील तौरी आकाशवाणी न्यूज गा अखनना उनबा अमदा एमपी सिंगना अचुंबा अमसुंग कानागदबा खननेनबगी चटनबी अदु सोइदना ngakani हाइना श्री बिरलाना फोंदोखि महाकना एमपी सिंगदा संसद मनुंगदा चना कांगलोन सिंग ख्वाइदगी अवांगबा थाकता ngakपिनबा अपील तौखि केंद्र की यूथ अफेयर्स अमदी स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियाना ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पद जत्रादा सरुक याखि हयेंग पांगथोकदौरिबा संविधान नुमित पालनगा मांगोइनना भारत संविधान चनखिबा अमसुंग मदुबो सेमलंबा लुचिंगबासिंगदे इकाय खुमनाबो उतपा ओइना पद जत्रा अदु पांगथोकपनी पद जत्रा अदुदा केंद्र की मंत्री सिंह पीयूष गोयल अर्जुन राम मेघवाल किरेन रिजिजू गजेंद्र सिंह शेखावत अमसुंग रक्षा खरसे अमदी एमपी सिंह अमसुंग ओलंपियन कया सरुक याखि माई भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन NSS NCC अमसुंग भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की वॉलंटियर सिंचु सरुक याखि मणिपुर तंपाकी जिला मंगा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमसुंग काक्चिंगदा ngasi अयुक पुंग 5 दगी नुमित युंगबा पुंग 12 फावबा कर्फ्यू कोमथोकली अमरोमदा मणिपुरदा लेरिबा स्कूल कॉलेज अमदी अवांगबा थाकी मही तंफम सिंचु हयेंग फावबा छुटी थादोखरे इम्फाल जिरीबाम लंबी नेशनल हाईवे 38 नुंग दोलान मपादा नुंग किंथरकपा दो हौजिकचु सेंगदोपगी थबक कन्ना चथरी अखोइगी नोने पाउमिना लंबी सेमलिबा कंपनी की ऑफिशियल सिंगी पाउ पल्लदुन हाई ngarang फावबदा नुंग सिंग सेंगदोपगी थबक जादा मल्फु दरारोम लोइसिनख्रे वाटलौरिबसिंग ngasi सेंगदोपा ngamgani हाइना पानरी मदु लोइरगदी लंबी सिदा मौसागुम गाड़ी चेनबा यारगनी अदुमोइनमक नुमिदांग अथेंगबदा लोइबा तारगदी कन्वोय चलोइदबना गाड़ी सिंह हयेंगदगी थादबा याय हौजिक नोने पुलिस चेकपोस्ट इम्फाल लोमदा थोकदबा पोचै थना यावबा गाड़ी चामा यांखैरोम पंदुना लेरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi न्यू दिल्ली की भारत मंडपम दा ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हौदोकनी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA की सही 3 सूबा इतिहास ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस अमसुंग जनरल असेंबली भारत पुन्ना पांगथोकपसी हदकिसिना अहानबनी थौरम अदुदा श्री मोदी ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ
Cooperatives Lising Ani Kun Mangagi Ningsing Stam Amasu Putokani Mifam Aduda Bhutan Pradhan Mantri Daso Sering Bhogge Amasung Fiji gi Pradhan Mantri Manowa Kamika Saruk Yagani Kasbani Paumina Hai Global Conference Asi Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited na ICA Bharat Sarkar Amasung Bharat ki Cooperative Sing Amul Amasung Krikoga Kusamnaduna Sinbani International Cooperative Alliance Asi Inkumza Lisingamagasanipan Marfudra Mangada Lingkat Kibani Masina Malengi Cooperative La Kuntra Henbagi Mahut Sili Amasung Cooperative Member Koti Sam Henalay Namit Taruni Sathagadaba Mipam Asigi Temdi Cooperatives Bill Prosperity for All Haibasini Maharashtra BJP na Lusingba Mahayuti Kangbuna Vidhan Sabha Mikhalda Sauna Mai Pakraba Matung Sarkar Senba Taurang Hore Mukhyamantri Eknath Shinde Bu Shiv Sena Legislature Party gi Lusingba Khankre Ngarang Numidang Mumbai da Pangthokpa Mifam Amada Nauna Karaklaba Dolgi MLA Yankai Taret Makna Mahakpu Lusingboina Khanaba Mot Amata Oina Wadep Laukibani Amoromda Nationalist Congress Party ki President Ajit Pawar bu Dol Asigi Legislature Party ki Lusingba Khanki Makha Taba Thaurang Khananaba Makhoi ngasi Delhi da Chatlaba Yai Amoromda Jharkhand Mukti Morcha gi Executive President Hemant Soren na Jharkhand da Anoba Sarkar Semnaba Tabi Tawkhre Rajyapal Santosh Kumar Gangawar nasu Mahakpu Anoba Sarkar Semnaba Bartan Tawkhre Ngarang Rajyapal gu unaraba tungda Hemant Soren hai wasak lobagi thauram tha asigi kunipan da pangthokani mang hai Rajyapal da mahakna JMM Congress RJD amasung CPIML gi Legislature Yankai Taruki Ming Pisinki Thauram Aduda Congress RJD amasung CPIML gi in charge singsu yauki Handak ta pangthokiba sit marphuma thoileba Jharkhand Vidhan Sabha gi Mikhalda India Bloc na sit Yankai Taruk amasung BJP na Lusingba India na sit kunmari phangki sit amana Jharkhand Loktantrik Kranti Kari Morcha na phangki Mapal Thoram Mantri Dr. S. Joy Shankar na hairi Bharat na Italy bu yamna maru oiba mapang ama oina Europe ki yamna maru oiba maru ama oina amasung Mediterranean da yamna ithil piba ngamba maru oiba leibak ama oina lawi Rome da Bharat Embassy gi anoba chancheri ama hangdokpada Dr. Joy Shankar na hai leibak anigi marakta yamna toina tongan ba thakta wari sanariba asi leibak anigi mari kaya yamna maru oibagi haibadugi khudamni Taramathoi Suba International Sustainability Conference ngarang Shillong da loisinkhre Climate Positive World haiba hiramda IIM Shillong na sinduna thoram asi pangthokpani thoram aduda Padma Shri Syam Sundar Paliwal na khonggangi miyamda mipal tangdaba amasung masa maromdom lepjabagi maru oiba haibasida wa ngangki Tripura ki Mukhyamantri Manik Shahna hairi kumai haibasina miyoi amaga gi marakta lenariba mari hena chesilhalagani mangna hai amana amabu ningthina khanglaba matamduda miyam punamak amatu aina nungsi janana leminaba ngamgani ngarang pangthokpa Tripura utsapta wafam asi mahakna phongdokhibani Uttar Pradesh ki Bareilly da Mughal matamgi moks ama survey taunaba court na thoki hukum adugi matangda ngarang miyamna yaningdaba phongdokpagi thodokta miyoi ahum sikhiba kaya amana asopan nangkraba matung mafam aduda sarkana athingba thangkhre kanagomba amata thasi kuntha phawba mafam asida mi changba yaroi hairi Delhi da nungsit motpagi chang haurik sumayoknari mafam kayada leichil kongna thabana maram oiduna miyam chathok chachinda chauna awaba mayokna le Maharashtra gi Mumbai da chu ayu anganbada leichil kongna thaki Haujik aroibada maruiba pau amo Sangsat ki ningtham mifam asidagi haure nimit kun tarukni chathagadaba mifam asida punna sitting 18 leigani Constituent Assembly da khanane nakiba aduna ethil oiraga Sangsat ki chatna kanglon ngakna chatpinaba Lok Sabha Adaksha Om Birla na member sing da appeal tauri Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi gi Bharat Mandapam da ICA Global Cooperative Conference haudoklagani amasung Maharashtra da BJP na Luchingba Mahayuti Kangbuna Vidhan Sabha Mikhalda chauna mai pakraba matung sarkar semnaba thaurang haure Jharkhand da Hemant Soren na Luchingba anoba sarkar ama tha asigi kunipanda wasak loragani pauloi jare